Barcha maqtovlar, hurmatlaular Alloh taolaga tegishli. Biz Allohga maqtaymiz, Allohga yordam so'raymiz, Allohga yorliqni yolvoramiz. Nafslarimizning buzuqligidan, amallarimizning nasharidan biz Alloh taolaga sığınamiz. Kimni Alloh Rabbimiz o'zining keng rahmati va marhamati bilan to'g'ri yo'lga, islom yo'lina ko'ndirsa, uni hech kim adashtirmas. Kimni Alloh Rabbimiz o'zining adilligi bilan adashtirsa, uni hech kim to'g'ri yo'lga ko'ndirmas. Şahitlik bilen şunlukta Allah Teala'dan başka hiçbir ibadet kılınırgalığı zat yok. Yalğız ol, anın dinleşi yok. Hem şahitlik bilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın kulu hem ilişkisi ilerine. Ama anın ahli beyti sahabelerine, tabiinlerine hem doğru yoldan barışı, başka mümin Müslümanlara Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi olsaydı. Kıyamet gününde kimin de olsa başka kişiye şefaat veriyor Kur'an'da hem hadislerde ispatlanmalı. Kıyamet gününde peygamberlerinin, feriştelerinin, galiplerinin, şahitlerinin, takva müminlerinin başkalarına şefaat kullarını kurgeç kafirler, eytirler. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Hazır bizge şefaat kılışa hiç kimde yok. Yani şu hakkını kurgeç, kıyamet günü hak ikenligini anlagaç bütün saytılar, hazır bizge şefaat kılışa hiç kimde yok. Bizge yerden itip, gazaptan tutkarışı şefkatli dost da yok. Biz dünyaya ikinci tapır qaytsak, iman getirişi bulur idik. Lakin niyirak mümkün olmagan iştir bu. Hatta alarının taleplerine cevap verilip, bu dünyaya kirip qaytarılsalar da, alar var bir küfürlükte, Allah Teala'ga tengleşlik getirüge kere eğlenip qaytırlar idi. Allah Rabbimiz bu turda ayta: Eûzu billahi mineşşeytanirracim. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Allah Rabbimiz onların hallerini tasvirli. Eğer de sen bu vakitte kafirlerini görsen, Allah kut huzuruna tutarlar hem eytirler. Ah biz yaladan dünyaya qaytsak idi. Rabbimizin ayetlerin yalanga tutmasak, iman getirişlerden olsak idi. Yok şol, alarning avval yashirgan emirlari oshib qilindi, bilindi. Agar ular kirib qaytarilsalar, albatta ularga qo'yilgan narsalarga aylanib qaytarlar edi. Bismillah, ular yolg'onchilar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana denilgan ish aybir turunda bulay deb tasvirlaydi, bulay deb silab ketdi. An Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma anna an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem qala: "U'titu khamsan لم يطرقن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب ميسرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت للمظالم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deydi: "Mine kadar bulan peygamberlerge verilmegen iş aybir mine verildi. Eng birinchisi düşmanlarga qarşı korku bilen mine yerden kılındı. Ol korku alarning ko'ngillarına bir oylik aradan o'tkirar. İkinchisi, yer mine atlab qanqaqlovchi etib, hammashit etib kılındı. Mening ummatimdan bir kishi foyda olsa da namozga kirsa, namozini o'qisin. Üçüncüsü, mine kadar birisine de yaramasa da ganimet malı mine halal kılındı. Dördüncüsü, mine kıyamet gününde ümmetin üçün şefaat kılı mümkünlüğü verildi. Beşincisi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "Mine kadar her peygamber öz kavimlerine jiberilse, men bütün kişilerge peygamber edip jiberildim." Bukhari'da şuşa beş aybir rivayet edilip, tağın şuşunlu sözlerde var. وَاِنْ اِخْتَبَتُّ دَعْوَةِ شَفَاعَةً لِأُمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eder, "Men özümün qabul qılan duamni qiyomat kunida ummatim uchun shafaat etib qoldirdim" deydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eder, "Har bir peygamberga qabul qılan dua berildi" deydi. Ham ular nashu dunyoda ularni qo'llandilar. Lekin men de shuni qiyomat kunida ummatim uchun shafaat etib qoldirdim
кылдым ди. Карагыз, игътибар итегез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламга нинди генә мәшәкать, кайгы, хәсрәт килсә дә, хәтта ташлар белән куып чыгарсалар да, хәтта иңгәтсәләр дә, хәтта каршы сугышсалар да, ул бу дөньяда шушы дуасын улламады, бәлки кыямәт көненә калдырды. Шушы киң күңелле, мәрхәмәтле Пәйгамбәргә шиксез салаватларыбыз булса иде. Аллаһ бит аның турында әйтә: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Biz seni g'alamlarga boriq rahmat olarak qilib jibardik ди. Шафаат кылу соңгы пәйгамбәрнең үзенчәлекләреннән. Аллаһ аның шафаатын кабул итәчәк һәм аңа бер генә шафаат кылу мөмкинлеге бирелмәгән. Без бүген аның кайберләрен карап җиткербез. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بما ذاك؟ Abu Hurayra'dan keltirilgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Qiyomat kunida men kishilarning afandisi dedi. Siz bilasizmi deb shunday qilindingiz?" Hamda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javob etib ham anlatib aytdi: "Yajma'ullohu yawmal qiyamatil awwalin wal akhirin fi sa'idin wahidin wa tadnu ash-shamsu ila masafati milin fayanzuru an-nasu min al-ghammi wal karbi ma la yatiquna wa ma la yahtamilun." Qiyomat kunida Alloh taolo avvalgi qavmlarni ham oxirgi qavmlarni bir o'zanda ochiq yerda yerdi. Ham yaqinayir quyosh kishilarga 1 yil qolgancha deydi, hatto deydi. Ham kishilarning uzr shamollari, turgan uzr shamollari olmasdi. Mana shu qayg'u, ko'rgan hasratlari sababli deydi. Ham Alloh taolo shu aybni, shu kunni, shu mashhur kunni tasvirli Qur'onda A'udhu billahi minash shaytonir rojim Ya ayyuhan nasu ittaqu robbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamalaha wa tara an-nas sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhaballahi shadid. Ey bandalar, Rabbimizning g'azabidan qo'rqinglar. Durustlikda qiyomat kunining yer silkituvi ulug' qo'rqituvchi ish. U kunda sen zilziladan qo'rqib, sut imzotgan onalar o'zlarining ko'krak bolalarining g'afil bo'lganlarini ko'rarsan. Bolalarga shu qadar marhamatli bo'lsalar da, ularni o'ldirlar. Zilziladan qo'rqib, og'irlik xotin o'zining og'irini tushirir. O kunda sen kishilarni isrik holda ko'rarsan, ammo ular isrik ko'rsalar da haqiqatda ular isrik bo'lmaslar. Alloh taolaning g'azabi qattiq deb Alloh Rabbimiz tasvirlaydi. Ham shu kunni deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: kishilar shu qadar uzoq tururlar, yolqib o'tirurlar, ularning uzrga hallari qolmas. Ular endi gunohlarga qarata qaybisi tizdan kirga botib tururlar. Qaybisi insalaridan, qaybisi og'zidan, qaybisi butun kir ishida bo'lurlar dedi. Shundan so'ng qaybirlari boshqalarga aytdilar: "Ko'rmaysizmi nindi halga yetganligingizni? Ko'rmaysizmi Rabbimiz qarshida bir shafaat berdi kishini?" Shundan so'ng qaybir kishilar aytdilar: "Borimiz Adam yonida" dedi. Ham bir turkum kishi Adam alayhissalom yonida bordilar ham aytdilar: "Ey Adam, sen kishilikning otasi. Allah seni o'z qullari bilan mukabbar qildi. Senga u jon berdi. Farishtalarga senga sajda qilishga qo'shdi. Alloh shunday qildilar. Rabbim qarshida bizga shafaat qil. Ko'rmaysizmi bizning imtihonda ekanini? Ko'rmaysizmi bizning narsaga borib yetganini?" Ya'ni kishilar endi mana shu qiyomat kuni hisob tezroq boshlansin deb o'ylay boshlarlar. Shunday deb uzoq turuvdan ular o'ylay boshlarlar, hatto jahannamda ish yengilroqdir dedi. Hamda qiyomat tezroq boshlansin deb Adam alayhissalom yonina borlar. Unda boshqa maxluqlar qirunda ustun bo'lgan sifatlarni sanab keltirlar ham aytdilar: "Ey Adam alayhissalom, bor payg'ambar, bor Alloh Rabbimiz huzurida ham bizning uchun shafaat qil, ya'ni qiyomat kuni tezroq boshlanib ketsin, hisob tezroq boshlansin" dedi. Ham aytdi Adam alayhissalom: "Durustlikda Rabbim bugun bunga qadar hammadan so'ng bundan bo'lay boshlanmaslikni oshu bilan boshlandi. O menga ağaçqa yaqinlaymasqa deb əmr bergan edi, lekin men uning əmrinə qarşı chiqdim. Nafsim, mendan boshqani istagiz bor Nuh alayhissalom yonina." Esingizda bo'lsa, Baqara surasida Alloh Rabbimiz aytadi: "Ey Adam,
ham havo yashaymiz jannatda, ham jannatdagi ne'matlar bilan quvonamiz. Lekin shu og'achga yoqib bormaymiz. Agarda ana yoqmaysangiz, siz de zolim bo'lishlardan, zolimlar orasidan bo'lasiz. Lekin Qur'onda Alloh Rabbimiz aytadi, hammalarga nima deb quturibdi, shu ishga shayton deb, sizda shayton kishi uchun g'ashib bo'lgan dushman bo'ldi deb. Ham kishilar Nuh alayhissalom yoniga borib, anga murojaat etdilar. Ey Nuh, sen yer ustuna jibargan eng birinchi rasul, Alloh senga rahmatli qil deb atadi. Bizning uchun Rabbim qoshida shafaat qilsin dedi. Nuh payg'ambar Adam alayhissalom aytgan so'zlarni aytdi. Ya'ni bugun Alloh taolo bunga qadar hammadan qo'shilmaslik, zo'r qo'shiq bilan qo'shildi. Hammin aniqlarga qarab turgan, chunki bunga bir duo berilgan edi. Hammin ani qavmga qo'shilgandim dedi. Barimiz İbrahim yanına dedi. Hem kişiler getirdiler de İbrahim aleyhisselam yanına. Hem ona müracaat edip aytdilar. Ey İbrahim, sen Allah Teala'nın peygamberi hem onun dostu. Bizning uchun shafaat qilsanchi dedi. İbrahim peygamber Allah Teala'nın qo'shig'ini tasdiqlab, Adam ham Nuh alayhissalomlar aytgan so'zlarni aytib, hamdislar, men 3 taqdir aldadim. Jonim barimiz Musa yanına dedi. Ana endi 3 taqdir aldavi turundan Qur'onda da aytdilar. Endi halkının müşrikler biluvchaydi Peygamber İbrahim alayhissalomning halkı müşrik bular, sınırga alınmalar hamda şu müşriklerin bir beylami bo'lganda anada şapralar shirqa deb, lekin endi ol ayta inni saqim dedi. Durustlikda men shirlimin dedi. Ham shirli bo'lmasa da bormay qoladi. Ham endi ularning bir ko'p qavmlar sınırlari bilan ol vaqt sınırlarni berib qoldirib, hamda to'g'risini qoldira, kishilar so'rash kim ishladi buni deb İbrahim alayhissalom aytdi. Bu diye eng to'g'risan shu vaqtiyatlarni qoldirdi, ondan so'ramiz dedi. Lekin endi o'zi vaqtdan bo'ladi. Hamda uchinchi Allohga Misr hakimi Abu Xotinni turmaki deb so'ragach, endi u aytgan o'sha xotinlar mening qiz tug'anim dedi. Ya'ni bunda kinoyaga qo'llanib qiz tug'an degan so'z endi islom dinida tug'anlikni ko'z oldida tug'anlar. Ham Ibrohim alayhissalom va qaraz bu payg'ambarlarning o'zichaligi, ular kichkinagina ibnida zo'r deb qabul etib olalar o'zichalariga. Ya'ni shu bizning uchun endi bu Alloh kabi tuyulmasa-da, ular ana qiyomat kunida zo'r gunoh etib o'zlarini qabul etadilar. Ham ayda İbrahim alayhissalom men de 3 taqdir aldadim, mendan boshqani izlagiz, menga deb o'zim uchun javob bergan kerak. Barimiz Musa alayhissalom yanına dedi. Ham kishilar bir turkum kishi borib Musa alayhissalomga ham aytdilar, ey Musa, Alloh taolo sening bilan suhbatlashdi dedi. Ham de bizning uchun shafaat qilsan dedi. Musa alayhissalomga ularga endi ularning murojaatlarına javob etib aytdi, "Sizga men bir kishini o'tirdim" dedi. Bu menga qo'shilmagan bo'lsa da dedi. Bunda Bani Isroil qavmining bo'lgan bir kishi ikkinchi kishi bilan endi izohga kirib ketdi. Hamda Musa alayhissalom ularni qo'ymoqchi bo'lganda, o'sha birisi o'lib ketdi. Hamda Musa alayhissalom shu gunoh etib shu shaylarni hamda shuni uzr etib Alloh taolaga bormas uchun boramiz deb Isa alayhissalom yanına dedi. Kishilar Isa alayhissalomga bordilar, ham ona oldagi payg'ambarlarga murojaat etdilar. Unda ularning oldagi payg'ambarlarning so'zlarini aytdi, ham ular durustlikda de kishilar mening onama ham o'zimga de Alloh taoladan boshqa iloh etib oldilar, bizni de ham ona ibodat qildilar dedi. Men de o'zimning jonim uchun qo'rqam, jonim barimiz payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam yanına dedi. Ham kishilar de Alloh elchisi Muhammad sallallohu alayhi vasallam yanına bordilar. Ham ona murojaat etib aytdilar, Muhammad, sen Allohning elchisi, payg'ambarlarning so'nggisi. Allah sening qilasi gunohlarga qadar afv etdi. Ya'ni sening bir niyatida bormas uchun huzurim yo'q dedi. Rabbim qoshimda bizga shafaat bersangchi, ko'rmaysangmi bizning halimizni? Ham Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallam aytdi, men kishilar yonidan ketib, g'arshning ostına boraman. Shunda Rabbimga sajda qilaman. Rabbim menga qadar birovga da yuratmagan, birovga da oshmagan maqtov so'zlar mening ko'nglimga solar. Men ular bilan Rabbimni maqtarman. So'ngidan Alloh taolo menga murojaat etib aytdi, ya Muhammad, irfa ra'saka wa qul yusma' laka wa sal tuqa washfa tushaffa.
Һәм Раббым дип миңа мөрәҗәгать итәр: "Әй Мөхәммәд, башыңны күтәр. Әй, синең сүзеңне тыңларлар, сора, бирелер, шәфәгать кыл, синең шәфәгатең кабул ителер" ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Фаакулу я Рабби уммати уммати". Һәм әйтермен ди: "Әй Раббым, минем умматым" ди. Аллаһ Раббыбыз аңа инде җавап әйтер: "Я Мухаммаду, адхил мин умматика ман ла хисаба алейхи мин ал-бабил әймани мин абвабил җанна". Һәм әйтәләр ди: "Әй Мухаммад, үзеңнең умматыңнан булган хисап булмаган кешеләрне ди, алар өстендә хисап булмаган кешеләрне җәннәтнең ишекләреннән булган уң ишектән ди җәннәткә керт" ди. Һәм бер хадистә риваят ителә: җәннәтнең ди җәннәт капкаларының бер башына ди Мәккәдән Басрага кадәр ди ара булыр ди. Шушыннан соң ди башка хадистән билгеле булганча 70 мең Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең умматыннан булган кешеләр бер хисапсыз кереп китәрләр җәннәткә ди. Менә бу Аллаһы илчесе саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең беренче шәфәгате. Бу шәфәгать үз эченә бөтен мәшәкать мәйданына җыелган кешеләрне үз эченә ала. Алар кафир булсалар да, мөмин яки гөнаһлы булсалар да. Бу шәфәгать кешеләрнең хисапны көтүдән котылулары өчен. Хисап башланып, өстендә хисап булмаган мөминнәрнең җәннәткә сораусыз керүләре өчен. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең башка төр шәфәгатьләре дә бар. Шуның берсе өммәтеннән зур гөнаһларны кылган бәндәләр өчен. Аларга җәһәннәм газабы тиеш булып та, Аллаһ субханаһу ва тааля аларны Пәйгамбәребезнең шәфәгате сәбәпле гафу итер. Аларны Аллаһ Тәгалә җәннәткә кертер. Монысы инде икенче шәфәгать. Өченче шәфәгатькә килгәндә, өммәтеннән зур гөнаһларны кылып, аларга җәһәннәм газабы тиеш булып, шунда кергән бәндәләргә алар Аллаһ кишесенең шәфәгате сәбәпле утта мәңгегә калмаслар. Шулай ук инде мәгълүм булганча, ла илаһа иллаллаһ Мухаммад расулуллаһ дигән кәлимәне әйтүчеләргә, ширк күңелдән әйтүчеләргә дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шәфәгате тиешәк. Аллаһ Раббыбыз кардәшләребезне дә шушы Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шәфәгатенә иләүчеләрдән булса иде. Һәм инде хисапсыз гына җиңеллек белән Аллаһ Тәгаләнең мәңгелек булган җәннәтләренә кереп, шунда мәңгегә калырга һәр башыбызга да насыйп мөяссәр булса иде. Сообщается, что Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, передал, что пророк, саллаллаху алейхи ва сәллям, сказал: «Мне было даровано 5 особенностей, которые не были дарованы никому из пророков для меня. Мне была оказана помощь страхом, который Аллах вселяет в сердца моих врагов, находящихся от меня на расстоянии месяца пути. Вся земля была сделана для меня мечетью, местом для совершения молитв. И вся она была сделана для меня чистой и очищающей, то есть пригодной для очищения. И поэтому, где бы ни застала молитва кого-либо из моей общины, пусть совершает ее. Мне была дозволена военная добыча, которая не разрешалась никому из пророков до меня. Мне было даровано заступничество, право заступиться за свою голову в судный день. И прежде каждый пророк послался лишь своему народу, я же был послан ко всему человечеству. Судный день, чтобы избавиться от тягости дня стояния, люди станут искать заступничество у пророков Нуха, Ибрахима, Мусы и Исы, да благословит Аллах их всех и не спошлет им мир, для того, чтобы они заступились за них перед Аллахом. И все они откажут, так как великое заступничество в судный день Всевышний Аллах даровал лишь пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва сәллям, и это произойдет лишь после дозволения Аллаха. Сказал пророк, саллаллаху алейхи ва сәллям: «И придут они ко мне и скажут: Мухаммад, ты посланник Аллаха и печать пророков. Аллах простил тебе все прежние грехи. Заступись за нас перед Господом твоим. Разве ты не видишь, в каком мы положении? И я пойду и окажусь под престолом, склонюсь в молитве перед Аллахом. Затем Аллах откроет мне из своей милости, из своей славы то, чего Он не открывал никому до меня. И Он скажет: Мухаммад, подними голову, проси, будет дадено. Заступись, будет принято заступничество. И я подниму голову и скажу: община моя, о Господи, община моя, о Господи. И будет сказано: Мухаммад, веди тех из твоей общины, на ком нет расчета.
через правую дверь рая, и они будут помогать прочим людям войти через остальные двери. Клянусь тем, чьей длани душа моя, что между створками двери рая расстояние, как между Меккой и Хаджаром, или как между Меккой и Басрой. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.